салом алейкум бародарои азиз. Ана ростига мо вақте ки ба ёдтон боша калангариро мо ба насаи чи овем истиқлол овем ҳамчун квартира надоштем, мо квартира мекуфтем. Рости баъд тамоми ҷо гаштем, омадем ҳами тараф омадем квартираковӣ. Ана чӣ хеле мебинем нампишт монда, мо ҳами хонаро дидем. Рости гап вазъияти хона беҳад чия, ина нигоҳ кунед дар гирдаш қадар домои баланда. Мисол ана ҳами хонаро вақте дидем беҳад бигем ки вазъият чи безебай. Мо мегем ранги ҳамун акае ки аробакаш буд рафтем бехабар ҳамуро навор кардем. Мо мегем ҳамиро бирем бехабар навораш кунем. Намедонам аки чизе шава нашава. Таваккалш ба Худоя буд. Мо мерем ку чӣ мешава. Бози аввал ку бинем одам ҳастай даранда ё нестай. Ана рости гап камтар деюм бора ҳамин кора бе огоҳӣ мерам. Деюм бора уже кам-кам чӣ даюм ки ягон гап нага. Шугаил ака оҷон. Кам-кам уже чӣ шидесан. Ха таваккалш ба Худо мо ҳам одам мегем ки мо вазъиятро дидем, дилмон сӯхт. Мо ҳамин хеле барои Аллоҳ кӯмак мекунем. Хеле дастш мебинем ки чӣ гап мешава, ман намедонам ака. Таваккалш ба Худо биё мерем. Салом алейкум. Салом бачагим. Сӯзан апа хубем? Раҳмат. Чӣ када апа? Хизматта бошадим. Рости гап мо ҳамин та умем мо айноя ҳамадонӣ меҳмон ҳамин со омадаем. Ана рости гап дар ҳамин кӯча мондаем, ҷои хов надорем. Дидем иҷа дар хона бисёре ки бигем хонаи худтон ҳамин саррада гуфтем ҳамин ҷо дошта бошем ҳаминҷа. Шавҳартон ҳаминҷа да апа? Рози шавҳар ма пайдо кунем. Куда буд куҷон? Худо ака нафҳама ки бачаҷоне ки ака ком натамонаина агар форатон хайбини бирунина шавҳарам дар хонаи рӯзадора кӯмадаги мондашида. Салом алейкум. Сӯзан ака. Саломатиё хубе ака. Чӣ кад ака рости гап мо айнояи ҳамадонӣ омадаем ҳаминҷа меҳмонем ҳамин душанбеда. Рости гап гуфтам агар ҷо дошта бошем ҳамин шава мия бестем. нахоҳ ягон ҷои хов набоша ки ҳамиш ҳамуна рост кунем. шумо дар намтарие нозӣ? мо аввал фикр кардем инҷа одам зиндагӣ намекунад, баъд ҳамуро гуфтем дидем ки дар ҳуй чӣ кад ака. рости гап як чиза агар бугум ту намедонам зиден ё ки ягон чӣ наген агар ана мо ҳамин одамое ки эҳтиёҷманда ҳамвора мерем бигем ки ҳамин кӯмак мекунем, ана видео мекунем, одамои ёрдамаш мекунанд. мисол ҳамуро чӣ кунен агар мо ҳамин хеле кӯмактон мекунем. бодарҷон мо ҳам рости гап тарафдор ҳастем, лекин мо ҳам ду бор ҳам хисёнкам кардам, ягон майда мо ягон кас ёрдам ҳам накард, ягон сумам чимун ҳам накард. ҳам 2 сол пеш ҳамин дар ду бародарам хеле ранги хеле барем чӣ кардам, ҳам телефонҳо очиҳо ҳама партам, лекин ёрдам ягон кас надидем. гап рости гап ҳамин чизо айбоварӣ бомадем. не иншолло ака. ма ҳамин картаи худтона мемонам, ма картаи худма ранги во намемонам, ма картаи худма мемонам. роста рости гап мо иҷа як касалиро оварда будем. нигоҳ ка ака мо иҷада озбе мо иҷа ку камера умед биё иҷа мо иҷа рости гап ана камера кадесем. ана мо дар ҳамин банисаи истиқлол як одами эҳтиёҷманд овоем ҳаминҷа хов кардем акаҷон. рости гап ма як рӯз ҳаминҷа квартираковӣ омадем ҳамин территориҳо. бигем ҳаминҷа дидем ҳамин хонаи худта дидем. ҳамози мо гуфтем ки ози одам ҳаст иҷа нестай намедонам. омадем ҳамин хе таваккал ба Худо камерачима уҷада мондума. худам ҳам гуфтам ку чӣ гап меша шароитона як бор бибинем, агар зид набоши мисол ку бипурсем чӣ ҳол дорем, як бор ҳамия мо гуфтем ба чишми худмон бибинем. ина марҳамат ё бисмилла. биё кумед. خانه
جای خواب کردیم این همینجا اوسنش یک بانیا هم خیلی ساختگیم برای همین جای کوخنیه یا؟ اونجا کوخنه اینجا همین جای خونه که همین زندگی میکنیم. روز دیگه پاکا چه خیلی که ما گفتم اکا خب ما یه روز همین بالنسه اسقلال دابدیم اکا همینجا چی کردم اومدیم کسالی را همینجا چند قدر ما همینجا بودیم انا بگیم همین تگذشتیم کوارتیر هم کفتیم تمام جورا کوارتیر کفتیم روز دیگه نیفتیم کوتاه گپ که میگن 4 ماه 5 ماه مقصد پریود بته بعد مقصد چی کنیم بستیم و 1 ماه را اینجا میستودیم داشت 1 ماه نه 10 هفته اینا را بدیم نیفتیم کوارتیر بعد همین تگذشتیم همین خونه خطا دیدیم همینجا اگر خطا نکنم همین اپام خودش همین سن خونه درومد ما حیران شدیم این بودکا چه خیلی خونه مقصد بابشه با خونه ما همین راستیگه قریب یک 14 سال چی در همین واگن زندگی میکنیم. این همینجا در 14 سال؟ این همین همسایه ها همش خیلی میدونن همسایه خوبن همش میدونن وضعیت زندگی ما همسایه همش همین شرایط زندگی ما میدونن خیلی که بیچاره عایدش میگیره یک چی او خود یک چیز یاردمون میکنن نمیگم که همسایه‌مون یک چی نمیکنن لیکن خیلی یک دو همین راستی گپ همین رنگ شموری علما خیلی سیوم کم کردن لیکن یکان رزولتات ندیدیم هیچ که کارتاوی گفتن بکنیم کارتاوی کردیم کارتاوی همین فریب کردن رفتن و یکان چی رزولتات نشدی چی نه انشالله دیگه توکل اون را به خدا کردیم انشالله که میکنن یاردم که چی نیسته من راست چه بگم اینا هر وقت ما آدم وقتی زنگ میزدن میرفتم وزیرش دا هست بسیار آدمی که برام نوار کنم بعضیش نوار روی میکنه زندگیشون یکم پرابلم ندارن میگه کمک دیدم که کاش که ما هم خیلی دستگیری کنن ما هم انشالله بنده خدا دعاقشون دعا میکنیم انشالله با برکت میوان انشالله این هم خیلی اگر امکانیتی یاردم کردن داشته باشن ما 100 جانبی خدا ای آدم ها راضی میشویم خیلی اکا که روز چه بگم اول بعضی آدم ها رو نمیفهمن چیزه ما مثال بعضی آدم ها را بگیم که خودش درک نداره به درک میرم روز دیگه میرم به درک اکن توکلم به خدا که مثال قطعی رازبور میشود چیزی میشود نمیشود مثال ای برای خدا ما میرم به خبر میرم از ما اومدم یا خدا برکتون صدا جان برکتون انشالله خدا دموی سرتون خورده ای فرزنداتون سرتون کنه پدر مادرتون را نگهبان شوه آمین الله بعد خیلی زشتگیاتون را رحمت کنن حقیقی خیلی که ما خیلی پیشی اگر خطا نکنم قریب 1 ماه میشوه ما همین تگذشته بودم خط اومده نپا همین تگذشته من خط ندیده بودم همین همینجا ما دیدم برای همین اومدم راستی گپ پر آدمایی که مقصد مرا مراجعت کردن بعضیش واتساپ در روی میکنه خونه و در شما خونه و در مود خوبه بگم خشوای ما او را نمیتونیم بریم کمک این خیلی آدمایی را میکنیم که حقیقتا بگم که محتاجن یعنی خیلی آدم را رحمت دادر جان میندار انا برای همین ما اما زیجا سیون اکادمی پشت اول سیون کردیم گفتیم که توکل به خدا میریم میندار دادر توکل به خدا میریم رحمت راستیگه کم تر در چی بودم که یک خودت قطعی از بار میکنی که تو چی بم یا ما راستیگه ما همین دانی بروزایم خداوند انشالله خدا قبول کنه آدم چی نیستیم جنگوار هم نیستیم همین در نصیب و تقدیر اون چیزی باشه خودم راستیگه کم تر در چی بودیم اومدین هزاران بار تشکر میگیم به شما دادر جان خیلی گفتی گپا همه خیلی زندگی اون هم تعریف میگم که 14 سالشی در همین وضعیت زندگی میکنیم این خیلی که روز شبون یک در طرف کلوب یک برادر بود عروبکش بود امو را به خبر رفتیم و همین خیلی نوارش کردیم خودش عموما درک نداشتک ما به خبر رفتیم نوار کردیم همین کم تر روز شبگون من نکردم یکون باری خیلی چیز یکم بار به خبر آدم نوار کنم کم تر در فکر بودم که یک قطعیمون جنگ کنم مثال انا بگیم که خدا را شکر قطعیمون خوب معامله کرد انشالله که مردم خوب
қабулиш кард, мисол ёрдамаш кард, иншоалло ана дастгириш кардан, кадомиш ки ба сум тонистан мисол хайр кардан, кадомиш натонистан лайк мондан. Ами лайк чӣ хела мемонанд, просмотр бисёр мешавад ку. Бо ҳамун қадар одамои хайрхоҳ мебинанд, фитри рӯзашона бигем кӯмактон мекунад. Баъд акаҷон иҷа ами вагон айке вообще айхтон вагон ака айхрм ростига мо ҳам вагона хад дам солое ки омадем амиҷа квартира ба мо ай соли 96 ами душанбе омадагем хати ами оилам хай квартира да зиндагӣ мекардем хай ами худам акам касбам электрикай ҳамун кори свети қати кор ҳам зиндагино пеш мебарем рости гап хай квартиро да азобо бисёр кашидем сум намеёфтем бутем да квартиро. Шумо баъд фарзанд доред? Фарзанд дорем, духтарча дорем, ба шавҳар хай додем шукри Худо. Ай пай зиндагишон. Охир лекин додарҷони мо бошӣ нашид ами вагона ма ами амсояи рӯ парум соҳиб шай ма ами ҷа аввал амиҷам квартира ами хеле пулам шинондум хай зиндагӣ баъд ам шароитош хай чизи гуфт ам хеле вагон ма мефурӯшам баъд мо хайр рости гап исуса чӣ кардем рафта ай банк қарз кардем $700 ами вагона аям одам харидем то имрӯза дами вагон зиндагӣ дорем. Инам хеле ҷоам надорем. Инам хеле. Баъд ами зиндагитона мисол ҳар дет кор мекунен оилакотон ин қадар кам оилакои ман рости гап ман нами як мактаб кор мекунам оилакам 670 сомай хай оилам акамун фарош нав ами як кора дромаге дами поликлиникаи 8 маоши 700 чанд буд хай ака шикри худо як дамоа ки бо оилакша 1000 сум кардан ами оилакошун 1000 сум шидай хай зиндагим хай на пули свет метем пули нами чӣ метем хай як чиним чи бо як нами хеш таборо як дастгирӣ мекунад хай мекунам ин ами хеле зиндагӣ қатъи ами ҳамсоё хай бечора бо як нонай авқота як чай бо ёрдамон мекунанд хай қатъи зиндагӣ мекунем. баъд вақте ки мо бехабар омадем мисол бехабар омадем ана гуфтем мо меҳмонем бишинем мо меҳмонем мақсад ана мора ҷо кунен шумо чӣ хел да фикр задем ки чӣ хел мисол рост хонаем омадан ягон да фикр назадем хай да фикр мезанем хел мақсад мо да фикр задем ки мақсад гуфтем и бародаро чӣ хел ҷои моро ёфтану моро омадани хел мақсад пурсидани сёмкаму кардан хай одам дарада чиам мебонад хиҷолатам мебонад неки хай ҳазорон бор ами шумо барои худо ҳами кора мекунед худо баракатон худо ҳама одамое ки хайр мекардагӣ ки чанд дин одаморо ҳам кардан хайр кардан дастгирӣ кардан худо баракатшон мекунад агар чӣ ҷониби худо розии худоги қатъи моро ҳам хайр саховат кунанд дар ҳаққшон дуо мекунем дар ҳаққи гузаштагиҳошон ҳам дуо мекунем иншоалло ба амри худо. хуб бародаро ростига ма ами акара чанд қа пеш дидам ами хоноша ана амози бигем ки ма дига каса навор кунёмам ҳар чиз бигем сабаб мешавад хулас ки ами ҳолата яке ба ёдам зад омадам боз бомерему наворе ки мора занг зада буд бояд пеши апа бирем тарафи Ленинский район ами мара ба ёдам зад гуфтам аввал иҷа биём баъд уҷа бирам мақсад ами ба хотирам омадак ана беогоҳӣ омадем мақсад камтар худам да чӣ будам ки ягон гап мешавад ягон чӣ мега не хай якамни гем ки ягон гап лиш нагу не ки ами қагуфт ки яд-се нафарига омад навор кабад картои моро намондан фреб кардан не ки ма кӯшиш мекунам иншоалло ки бе ягон чӣ хеле ки медонем ма любой одаме ки навор мекунам картаи хича мемонам ма рақамои телефонома бигиранд дамо одамое ки хайр мекунанд бо занг бизананд ки акаш ами ёрдани мо шумо да расид нарасид хе чун занг мезанам бо мефаҳманд бале ина бародаро ози ами ака рақамои телефонша мега оз душанбе сити дорӣ душанбе сити надорам додарҷон хай нашава рӯзои душанбе мегирем да чиётон мепартем тамом ака набоша ҳамун номере ки душанбе сити мегирӣ ку анамун номерта мақсад бугу ки мардум зангтон бизанад бале 988 59 97 87
خیلی برادرم نمره یکی اینا نداشته دوشنبه سیتی انا بروز دوشنبه را میگیره انشالله کارتاشونا بعد ما ویدیو را مونتاژ میکنم میپرتم کارتاشونا کارتای خچونا میمونم انا می نمره دا بو میتونه زنگ بزنه بگین که اکا همی سوم شما دا گذشته سه یا نه ای خودش بو بپرسین ما کارتای خچا میمونم کدومی چند قایی که خیر میکنین ای برای الله اگر همی ویدیو را بینین اینا برادرو که ویدیو اکا را به اوگاهی رفتیم کردیم دیدن که اونا دستگیریش کردن قریب 3000 لایک گرفته یعنی داو اکا خیلی پیشرویه کدومی که خیر کردن نتونستین لایک خطونه موندین کامنتاری گفتم هر کدومی 5 تا میتونی 10 تا میتونی کامنتاری که یک لایک جقیدن و وقت نمیگیره برادرو یعنی لایک جقیدن وقت نمیگیره یا 5 تا کامنتاری یا 10 تا وقت نمیگیره تماشا کردن نویسوندن میگیری خب برادرو امی کامنتاری نویسونی و لایک مونی شما امی بگیم خودش یک ویدیو را پهن کردن ای امی از ثواب اید امی ماه شریف رمضان خب برادرو کدومی که خیر میکنین الله خیر همه تا قبول بگردونه در امی ماه شریف رمضان کو تقوی یک دعای گشم بته انشاءالله آمین خدایی که خدای مهربان خدای جان در ماه شریف رمضان این برادرایی که رمی ما را خوردن آمادن در آمادن همین ما را مثال دستگیری میخواهم بکنن کام بنده مسلمانی که با ما خیر میکنه خداوند خیر کدکش با درگاهش قبول بگردونه گذشتگانشون رحمت کنه شایسته جنت کنه 8 در بیشتر براشون واز بگردونه خداشون در پشت پناه خداوند نگهبان شود ای فرزنداشون سهشون بگردونه چی مراد و مقصد داره با مراد و مقصداشون برسونه آمین الله مونی مورا یادتون خودش مورا یادتون سومدیم بچم بسین افتار میکنیم بعد پیشنه دادر جان افتار میکنیم بعد میریم ما از باید لینسکی رایون او طرف بریم راستی وقت ما کمای خودشان بگه شده برای ما گفتیم اول شما را اینجا ببینیم برای که ما هم دیدیم ما اجده داشتم که همی طرفی همی سمیام که ما شما را نوار کنم مقصد گفتم اول پیشکی بگم اکنه نمیدونم شما چی میگین برای همی اول با جوی کامیرا کردیم بعد اومیم با قویل شدیم بگیم گفتیم که خیلی نوار کردیم خیلی خدا همی شما را به اقبال نگردونه نه رحمت کلان شما را به اقبال نگردونه همی آدم هایی که رنگی ما هم خیلی آدم ها را دستگیری میکنن چی میکنین شما هم مثال چی میکنین خدا جان شما را هم نگهبان شود چی مراد و مقصد دارین شما هم با مراد و مقصداتون ای فرزند و پدر مادرتون سیرتون بگردونه آمین خب برادر جانو ما هم رامون در روز نشتین و خیلی گفتار میشدین برادر جان ما هم میریم پناتون به خدا برادر جانو اکره التماس دستگیری کنید خب پناتون به خدا رحمت اکا جان رحمت 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 اکا جان